wamuhuma ye malaika Gabrieli muhakamudzi mumwenga wifao Nazareti akalaje uworo kwa musichana mwenga ifaye Mariamu. Kwa vivyo ye malaika achenda kwa Mariamu na akiamba, kuna utu Mulungu ahamwenga nawe kiza aza kuhasasho musana. Mariamu aliosikira maneno gago wabudhika momoyoni mwakwe na akiziuza, utu uno bema naye ni noni? Ye malaika akimwamba, usogoe bule Mariamu, pakukala uzapata neema kwa Mulungu, na lola undafunga mimba na undashela mwana Mulungu. Mwana yuyu undampa dzina umweke Jesu. Yuyu andakala mutu ubomu kiza andaifa mwana wa Mulungu aliyezulu ya Shosi. Mwana Mulungu andampa kihi cha utawali cha mukarewe Daudi, naye andakala mtawale wa Israeli hata kare na kare. Mariamu akimwamba ye malaika, mautu gano bege ndakalaze na misidzakala na mulume? Ye malaika akimuzigizya akiamba, Roho mweri andakuzirira na kiza nguvu za Mulungu aliyezulu ya Shosi zindakufinikira zahelekefurifu kwa utubai. Iye mwana ndiye jalwa andaifa mwana wa Mulungu. Bayi bakukala Josefu were ni mutu muhaji kahenzeze kumugwiza aibu mchewe waona ni bahamurije kisirisiri. Ariho kala achere kuvyaza lola malaika wa Bwana akimambolera ndosoni akimamba, Josefu mwana wa Daudi, sogohe kumuhala mcheo Mariamu mwanayo mimba aliyo nayo bewe ipata kwa nguvu za Roho mweri, na yandajala mwana mulume na mwana iye mundamwiha Jesu, maana iye deande okola tuwe kula kahiza tambi zao. Kahiza siku zizo Kaisari Augusito wamboza amulo kukala atu osini kahiza tsiyosi matalu, kila mutu wakwenda zindikisha kahiza uo mudzi ambolawu. Ndo Josefu naye akiuka kula mudzi wa Nazareti na akimbuka kwenda mudzi wa Betelehemu ambao ukahiza jimbo ra Judea. Vikara mariho kalama kuko Betelehemu wakati wa kuzifugula kwe Mariamu kifika, na lola akizifugula mwanawe wa kwanza na yewere ni mtana. Baya akimuhala ye mwana na akimufunga nguo za kihoho na akimuhambalaza kahiza kidau cha kurira ng'ombe kwa kukala werezo nyumba za kulala ajeni ziteletos. Vikara kwereko na arisa kahiza luhande lwatsi iyo arisa were manarinda mifugo yao wakati wa usiku horisani. Ndopo malaika wa Bwana akiambolera akiza mlangaza wa Bwana ukiangalira kuona vizho o arisa madzalwani woga jirije. Ela ye malaika kuona vizho akiambira o arisa, musihondoke lola neza murehera uvoro uzo undio afahiza sana atuosi. Kwani vivirero kaiza mudzi wa Daudi muzashalirwa mukoli wenu na yende Masihi Bwana, nanwe mundiho kwenda munda mumanya pamuvano uwo. Munda mona mwana mutsanga aziyefungwa viguo vya kihoho na azalazwa kaiza kidau cha kuririra ng'ombe. Ndo hao henye hachambola kundi bomu ra malaika na makipirana nayo ya malaika mwingine na makimulika Mulungu na kuamba, umana yende kwa Mulungu kozo na adherinari kale duniani pao watu ario Mulungu anafahirwa nao. Bai ariyahu malaika mariho ahaukira ariyahu arisa na kuya Mulunguni o arisa maambirana enye kwa enye makiamba, atusiswi nafuendeko Betelehemu fukachone cho kitu fuzichombirwa ni Bwana kukala kizahendeka. Wavivyo makihenda haraka na makiuka machenda. Mariho fika kuko makidengereka makimona Josefu na Mariamu na kokadzanake katsanga na kore kadzalazwa kahiza kadau kakurira ng'ombe. O arisa mariho mona ye mwana maambira atu viriyahu marijo kala madzambirizwa ni malaika dzuluza ye mwana, na lola kila ariyesikira jo marijo amba o arisa wangalazwa ni wo uvoro wao.